Mi smo i ove godine organizovali sinergiju i čast nam je da po 18. put organizujemo sinergiju, znači ove godine slavimo punoletstvo i ove godine ćemo se baviti mnogim interesantnim temama, ali smo odlučili da se slogan ove sinergije i da se organizacija dešava pod sloganom digitalni proboj. Digitalni proboj zato što smatramo da smo u prethodnom periodu konsolidovali snage, nakupili dosta znanja, ali pre svega iskustava, i da je pravi moment da Srbija primeni ono što se zovu napredne tehnologije u toj digitalnoj transformaciji, a sve sa ciljem kako bi kvalitet života se povećao i kako bi na kraju krajeva Srbija postala konkurentna. Smatramo da perspektiva naše zemlje upravo leži u naprednim tehnologijama, u digitalnoj transformaciji, imamo potencijala i smatramo da je ova godina pravi moment da konsolidujemo snage i uradimo proboj u sve digitalizacije i da na taj način damo dodatnu vrednost našim građanima, našem društvu i da Srbija postaje još prepoznatljivija na svetskom tržištu.